laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Amirna. Hayyakallah. Kayfa halukum? Alhamdulillah. Alato. Alhamdulillah. Haray musibɓe julɓe min hiwritike on kadi min inni on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray ko musidɗo moɗon geɗal mon ɓiɗɗo moɗon te miññirawo moɗon Muhammad Salih geɗal Alhaji Muhammad Jibril Balde hore Kileya. Haray komi woni ko jogi jonde nden taw haray hande hiɗe mari hirde enen kadi hirde yowittinde e diina. Hande en yewtay fii ko enne intérêt anglais ɓen ɓe inna interest français ɓen kamɓe ɓe inni intérêt ka arabu inna riba. Hande ko waɗanta e noon yewtere nden ko oustaz ɓe meɗen tedduɓe meɗen oustaz Abdallah Diallo Abou Ahmad ɓangorɓe Bruxelles kamɓe woni o waɗande yewtere nden. Ɓe yewta hen ɓe laɓɓinana en inchallah hay mo ukkike e riba haray o innata o anda fi muɗum mami nanano haray ganto on miɗo tamƴini luttata e kala jentiɗo nde yewtere ɗo hande haray miɗo fiƴƴinana ɓe micro on. Maulana hayyakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray min jonniti on microphone on. Inshallah, shukran. Aywa. Allah yakhlik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد القوي المتين الولي الحميد ذي العرش المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد كاشف الغمة ومنير الظلمة وصاحب لواء الحمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود بحق إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا متبع سواه. أما بعد، فيا أيها الإخوة الإسلام أحييكم بتحية إسلامي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على مسيب جلبة تدوبة هدي بيان إوسايدو kala ko wawɗon wonde e hoore aduna Allah on aray musidɗo moɗon mo kafiduɗon diina e enɗan e kafiduɗon kadi leñol e leydi aray musidɗo moɗon Abdallah Diallo jooɗiɗo fewn ɗo Bruxelles. Miɗo salmina on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. aray mbiɗo jarna subhanahu wa ta'ala on weltanomo hattirde e jarnugol e weltanagol mo tawata hirdeji meɗen ni fuu ko saabu koko tagiraɗe e diina l'islam. haray ɗo torano mawɓe meɗen fatiɓen fuu yangiɓe fi meɗen tampi fi meɗen no gandal heɓora yo Allah yaafo kala fatiɗo e maɓɓe. haray no toro Allah subhanahu wa ta'ala o radi o laawol kisal yo Allah wurnumo nawra mo yeeso kadi waɗa barki e makko kadi ɓurdamo yaajinde kadi ɓurini kadi wondude kadi e kala wonɓe etare nun ɗo marsira. haray ɓaawo ɗum ɗo haray e weltanike oustaz Mouhamadou Salih Liez haray ko amiri duɗal ngal masjidu nour inchallahu ɗen tornoɓe jamɓe kisiye inchallahu ko ɓe woni saabu ha wuriti ko e nokku on wata Allah yoɓirɓe ɗum noon si wona natal aljanna. haray ɓe inni en andintin ɗo kon ɗum ko wiyete riba. haray noon riba en ala e ɗuɗɗinde ɗum ko yewta yewtita inchallah. haray min mi memmine to woni mawdu on ko joni on tigi hewtiti wi jannugol e waɗugol bayanaji. haray mi memmine tun inchallahu seeɗa e muɗum. haray mi accitanoya anten on oustaz Mouhamadou Salihu ɓe gaynto yo mawdu on bitti bi isnillahi taala. kono en yewta e seeɗa ko honɗum woni riba ka haala luha e ka sariya. yewten kadi ko honɗum woni ñawore riba. en yewtoye kadi si tan on permiti ko honɗum woni hikma waɗi si ha Allah harmini riba. en jettoye kadi geɓe riba ɗen ko ɗe jelu. ƴetten kadi noneji riba ɗin kadi ko ɗe jelu. ƴetten kadi noneji yimɓe wonɓe ñamude riba ɓen kadi no gasa ƴettoen kadi konnguɗi karamokkoɓe ɓen ko honɗum ɓe yewti fi riba. no gasa ƴettoen kadi kamba mawɗo e fotoje hulɓiniɗe nde Allahu on woni ko fodi ɓe hulɓiniri kala o ñamuɗo riba. no gasa ka lannode haray hino toon yoga e lande ko tawata ko karamokoɓe ɓen jaabi hawnaki so tawi ɗen noon nde jaaboyama haray
no gasa ko landete no ɓuri rewroy ɗon hannde kadi hiɗe wiya wa billahi tawfiq ɓeyni wo ko wiyete riba ka haala arabu wo ko aziyada wo ko ɓeydari riba ko wiyete ko aziyada wo ko ɓeydari ɓe dallinori ko Allah subhanahu wa ta'ala on daali e deftere makko baɗa auzu billahi min alcheytani irrajim wa inni fa iza anzalna alayha alma ihtazat wa rabat o rabat ɗo karama koɓen ko ɓe firimo wo ko zadat ko ɓeydo wa huwa ɗum ɗon min riba yarbu haray oɗo kay ko windirte ko alif ko ɓeydagol ka maaɗi ino ɓeydade ko ɗum ɗo wiyete riba ka haala arab amma no wo ka sariya l'islam ko honɗum woni riba wo huwa ziyada fi ashya'in makhsusa ka muqabile dirhamin bi dirhamayn wo ko ɗum ko ɓeydugol e piiji hertinaɗi happaɗi wano innugol yomi jonne mbuuɗo goto ɓeydanala mbuuɗo ɗiɗi mbuɗɗiɗi haray ɗum woni riba ko ɗum isi ko wiyete ko riba riba ma hukmuhu ɓeni hukumo muharramu bil kitabi wa sunna hino harminaka deftere Allah hino harminaka diga sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hino harminaka diga fottangol karama koɓɓen fop ala yedduɗo ɗum ɗo ala lonniɗo ɗum ɗo wondema si riba no harmi Allah daali baɗa billahi min alcheytan alladina amanu kono yo gomnimɓe ittaqullahu le Allah wazaru terte ma ɓe morre riba in kuntum so tawi on laatike moƴƴinina kon gomɗinɓe fa in lam tafalu si on waɗar ɗum si on accari haray fa adanu heble bi harbin guere molanaɗo min allahi immorro ko Allah wa rasulihi e nelaɗo makko wa in tubtum kono noon son tuubi on laɓɓini falakum harayno woɗani on ru'us amwalikum ko e jawle monɗe la taslimuna wala tuslamun wata on tuuñi on toñatake kadi oɗo ko dalil holluɗo wondema riba hino harmi Allah daali kadi aya goo kadi wo alladina yakuluna riba ɓen nde ñamayɓe riba la yaqumuna ɓe immoytako ka gabruji maɓɓe illa kama yaqumu alladi yatakhabbatuhu cheytanu min almas sina wana wo immoroyta on womo foppi ɗum cheytane immorde memande womo jinna nanki ɗum ɗo ko dalil meɗen on ko deftere Allah wonnema riba hino harmi ɗiɗi dalil meɗen on ko defte ka sunnane laaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonnema riba hino harmi inni ko an abi hurayrata radiallahu anhu anna nabiya sallah ai sallam gaala oɗo wi wo ijtanibu woɗɗite asabul mubiqat jeɗɗi halkayɗi ɗin riwaya goɓe inni asabul muhlikat qaalu sahaba ɓe wi wa ma hunna ko honɗi woni ɗin ya rasulallah ko ay yonelaɗo Allah yeetimen ɗin jeeɗiɗi halkayɗi ɗi innuɗamen yo men woɗɗito fa qala alhabibu almustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi on say ɓurnaɗo tagi fo gommaki wo ashirku billahi ko sirkangol Allah wa sihiru e mbileyagal wa qatlu nafsi e ittugol wonki allati kin harrama allahu ki Allah on harmininde itte illa bil haq si wona gonga sabu gonga wa aklu riba e ñamugol jawdi riba ko ɗum woni shahidi on e hadis on wa aklu malil yatimi e ñamugol jawdi al yatim wattawalli yawma zafi e ɗowgol ñande hare wa gazfu lmuhsanat alghafilat almu'minat e toñugol ɓen rewɓe gomninɓe sañiɓe weltindiɓe waɗugol ko boni ɗum ɗo woni dalil meɗen on ka sunna wondema haray riba on hino harmi yo Allah yaltini e muɗum ɓe inni wa min khatari riba jonnon dangeji probléme ko hulbini kon e riba go'o wo dakhmu butunihim bi sababi akli riba fi dunia wo deedi ñamayɓe riba ɓen hara hino andi deedi maɓɓe ɗin ƴuufoyey janda sabu ko ɓe ñamuno kon ka riba on ka adna hara heɓe andi wo ɗiɗi wo ñamowo riba kadi bi ilmin hara himo andi fa huwa min ashabi nnari alkhalidin ko jeyaɗo e yimɓe yiite luttinoyteɓe nder ton kala ñamuɗo riba hara hino andi dalil meɗen e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala on daali wa man aada kala on ruttiɗo e ñamugo riba ɓaawo o andude fa ulaika ashabu nnari ko ɓe tigi woni yimɓe yiite hum kamɓe fiiha ka nder yiite toon khalidun woni ko ɓe luttinoyte amma noon si on tigi ñaamino hari anda so ñande o andi o tuubo o rutto o yalta e muɗum o ƴetta jawle makko ko investisi ko hukki e muɗum kon ko lutti kon ko terto amma noon mo andi ha gayni déppitiki e muɗum Allah inni haray ko ɗum ɗo woni joddi maɓɓe
ديديون الله سبحانه وتعالى ودالي ويمحق بركة المال الذي خالته الربا الله هنا اتباركي اندين جودي كلا جودي تواتن جلو ديري ربا الله اتباركي ميري دليل ميدين مودون الله سبحانه وتعالى ودالي يمحق الله الربا الله هنا مها هنا حلقة هنا بنا جول ربا ويربي الصدقات هم يبين هم باركنا جول اتنتين صدقة حركة لابونه ونيون وآكل ربا ملعون نيامو ربا هرهنو عندي وأنكو هدادو الله هديمو نلادو هليمو ملايكة هديمو هداي بفوكة هديمو دليل ميدين مودون وعن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ونلا صلى الله عليه وسلم هدي الله هدي يامد ربا ويندو تيدوم وبفطمة بهريه بفطة بكاتو جوي وعقوبة الربا أشد من الزنا وبكاتو يامد الربا هنا ستينو هلبنينو مونيك الله وربكاتو جينو دليل ميدين مودون وعن عبد الله بن حنظلة أولوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودرهم ربا ومبود غوت ربا يأكله الرجل مغرق نعمة دون وهو يعلم هرهم عندك دي أمبود دونك ربا أشد دون بوري ستد من 36 زنية بوري جينو جي كابان تتي اجيغو كودينو بوري نوادك الله دي مبود غوت مغرق نعمة هرهم عندك ربا de goddo jeeni data e rewbe cappanɗe tato e jeego ɗum ɗon ɓuri hoygol ka Allah e newaade e diinde goɗɗo ñaamata mbuuɗu gooto riba hara himo anndi ko riba ɗiɗi wa an ibnu mas'udin e gama o sahabajo ɗo gaala wi qala annabi sallllahu alayhi wa sallam wo arriba wo ko wiyete riba 73 baban ko dambuɗe cappanɗe jeeɗiɗi e tati bakkatu wo aysaruha ko ɓuri newaade nde cappanɗe jeeɗiɗi e tati mislu an yankiha rajula umma ko nde gorko waalodata e yumma muɗum ko kunnon ɓuri fanɗude e nder ɗe dambuɗe cappanɗe jeeɗiɗi e tati bakkatuji ko woni riba subhanallah jeego wo zuhuru zina wa riba sababan fi ihlali l azab wosi yimɓe yehi ha jeeno e riba feeñi hakkundeji maɓɓe yo anndu ɗum ɗo woni sabu hannde kadi ko lette tippori hakkundeji maɓɓe dalil meɗen e muɗum wa ruwiya an abdurrahman ibnu abdullahi ibnu mas'udin an abihi oɗo wi wo ma zahara zina feeñaari war riba e riba fi qaryatin e saare e yimɓe e leydi illa ahallu bi anfusihim azab allah sina haray ɓe dagineni e dow maɓɓe lette allah ɗen nde tippoto e maɓɓe ko ɗum woni ko fewndi fewn ɗo hakkuneji meɗen yo allah yaltini muɗum wo jeɗɗi wa qad warada anna aklatu riba yuhsharuna fi surati alkilabi walkhanazir wo wonnema kadi fillama kadi yimɓe ñamayɓe riba ɓen ɓe moɓoyte yawmal qiyama si ɓe immintinama hara ko e mbaadi bareeɗi e mbaadi koseji haray geece maɓɓe ɗen no wayno geece bareeɗi geece maɓɓe ɗen kay haray no wayno geece koseji sabu ko ɓe ñamayno kon riba ɗiɗo ko kambaji jeɗɗi ko tawata kon ɓe yewti wondema haray ɗo kala ñamuɗo ɗum ɗo haray hino andi haray ko ɗum ɗo reedu non ko ndu ƴuufata kon ɗiɗi on ko jeyaaɗo e luttinoyteɓe nder yiite jahannama tati on kadi allah itta e barki e jawdi makko ni sabu ko nde jillodiri kon e riba nayi on kadi wondema allah subahana taala huɗimo ɗo kadi huɗay ɓen kadi fof huɗimo jowi on kadi wondema bakkatu ñamugo riba hara hino andi hino hulɓini ka allah ɓuri jeenugol rewɓe jananɓe capanɗe tato e jeɗɗo e jeego afwan jeego on woosi si riba e jeeno feeñi hakkunde yimɓe yoɓe andu haray lette allah ɗe dakkide tippoto hakkundeji maɓɓe jeɗɗi on e sakkitoron kum haray kala ñamay wonɓe ñamude riba hara hino andi ɓe moɓoyte yawmal qiyamati hara ko mbaadi bareeɗi e mbaadi kadi koseji yo allah dandu en joni noon mal hikmatu fi tahrimi riba ene ko fi honɗum allah waɗi si o harmini riba fi honɗum ɗo hino heɓo moƴƴa so ndaari riba o e juuleyagal ngal hino ɓaɗodiri moƴƴa allah no ñini wa ahalla llahu lbay'a wa harrama riba
o dagi ni ngeygu ngun o harmini riba ko fi honɗum noon riba on hino harmi karama koɓe ɓeynino tawa e muɗum saabu toɓɓe joyi ɗe wonde yarde ɗo wo fihi aklan li amwali nnasi bi gayri haq gogo on ko ñamugol jawle yimɓe ɓen ko alda wo e gonga wo ɗiɗi on kadi fihi idraran lilfuqara'i walmuhtajina bi mudaafati dduyuni alayhim inda ajizihim an tasdidiha wo kadi ko lorra wonande waasu ɓen e haton jimɓe ɓen sabu sowalngol ɓe sabu ɓeyditugol e hoore ñamale ko ɓe ñawli kon si tawi ɓe ronki yoɓugol ñamale ɗen mi ñawlima 100 euro yehi ha date on hewti komi woni innude ene a yoɓay ka en ɓeyde simi yoɓi ko 100 euro on simi yoɓarno ñanena bon simi accamde ha janngo ma ha yontere hannde ma ha lewru aroru ɗon haray ko 150 woni ko yoɓoyta ɗum ɗo haray hannde kadi woni riba wo tati wo fihi qat'an lilma'rufi bayna annasi wa saddan li babi alqardi alhasani wa fathan li babi alqardi bilfa'ida allati tafdalu ka ahli alfaqir wo tati on kadi ko Allah harminani riba wo ɗum ko taƴugol moƴƴere nden hakkunde yimɓe ɓen hannde kadi wo ɗum hay ko sokugol baabal dambugal ñamande moƴƴere nden uddita dambugal hara ko ñamande hara ko fii ɓeydaari hannde kadi kala mo annduɗaa kadi so a ñawlaymo ko innugol bon ko ɗum ɗo ɓey jontoytaala ko ɗum si Allah harminani riba wo nayi on kadi ko anndugol kadi jawle ribaaɗen kadi ko arduɗe e laawol hara naa laawol sariya ko jattaaɗe e juuɗe miskinɓe Allah ɓen kadi ɓay ko marɓe ɓen hannde kadi woni jattude e juuɗe ɓe maraaɓe ɓeyni wo wa khataruhu jowi on danger mum on wa madaruhu e lorra mum on wa mafasiduhu e boneji mum ɗin la to addu wala tuhsa e wawata limude ɗum e wawata moftude ɗum anndugol ko lorraji jelu woni tigi tigi on e fii o ñamugol riba wara si ɗum ɗon feƴƴi ma hiya al asnafu allati yahrumu fiha riba ko honɗi e noneji woni tawata ɗin noon hino harmi e muɗum ko wiyete ko riba karamo ko joɓe inni wo al asnafu allati yahrumu fiha riba hiya 6 asnafin wa ma sharaka yajri majraha wo ko noneji jeego ɗiɗo on fof haray ko riba kala noon ko yaari sifa ɗum ɗo kadi haray woni won wa riba dalil meɗen e muɗum an ibadatu ibn samit qala o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam الذهب بالذهب كنغ كنغ والفضة بالفضة كالس كالس والبر بالبر غوري غوري والشعير بالشعير شعير برو no badali odo ko ngawri oda na nako binata burro no no wayaade joni mutiri wattamru bittamru yeygol tamaro e tamaro wal milhu bil milhi lannan e lannan masalan bi masalin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadin بأنه فإذا اختلفت هذه الأصناف سيدينو نجدو ووبونيري وفبيئوا كيف شئتم يجري نفادر دو إذا كان يدا بيد سيحرك جنغو جنغو مومن بما كاي كون وني واتتي ñale ala ko wattiti ñale sina hutagol ngemungel aray ko ɗi noneji ɗo jeego haray hino harmi few kala kan o yehi sifa ɗum ɗo si ɗum ɗo feƴƴi joni en anndi noneji riba ɗin kaalisi e muutiri e muutiri ngawri e ngawri tamaro e tamaro lannan e lannan masalan bi masali ha no fota tere sawa an bi sawa no fota tere yada bi yadin jungo e jungo jonno ɓeyni fa ida ihtalafat hadihi al asnaf si ɗum ɗo woboniri ha woni joni kange e kaalisi wofa bi o kayfa shi'to yeyire haray on seno yiɗirɗo wo ida kango e jungo ko jonnama ɗon o jonnama o jontama ɗon naam toɓɓere hicci no ini wo aqsamu riba geɓe riba ɗen noon joni ko ɗe jelu karma ko ɓe hiɓe fecci riba on ɓeyni wo ila qismayni jon kasi mo riba ila qismayni ɓeɗo ko ɗo ɓe yaano woɓe fecci ɓe pecce tati kono ko ɓuri jiccude kon ko pecce ɗiɗi ko riba nasiya e riba alfadl ko wiyete riba nasiya ko mahusu min annasi wa huwa ta'khiru wa huwa nawani ko wiyete ɗum ɗo ko nenningol ɗum ɗon kan noon no mari noneji ɗiɗi wo ɗum ɗon ko waylitugol ñamande nden e hoore ñawlaaɗo on ko ɗum ɗo wonno kadi fil jahiliya fewno majjiyanko wo anna arrajula yakunu lahu ala arrajuli almali almuajjal gorko hara hino ñawli gorko ñamande noon ko nennande
wo jonnon si yehi ha daton non hewti ñawlaɗo on inna ene a yoɓitay ka yomi ɓeydu si o yoɓitimo ɗon haray gasi so yoɓitarimo ɗon zaada on sayo ɓeyda e hoore won mi yinninade noon ñawdi koma sanguero daton hewti a wawari ɓeyta hoore ɗon 50 euro fa harrama llahu zalika bi qawli allah on noon harminiri waɗugol sifa ɗum ɗon nokku ko o daali wa in kana zu usratin fa nadiratun ila maysara si tawi ko jomirawo sattende sattiraɗo haray ko nennal ngol mo hatuma nde newanimo o none ɗiɗaɓo on e noneji riba ko ɗum menta riba nasi ma kana fi bayi kulli jinsayni ittifaqan fi illati riba alfadli ma ta'khiri qabdiha aw qabdi ahadihima كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات المعجلة أودو كدي هراي محرمي جونون ستاي ربا جدي فونو ربا أو هم أرديو هراي ربا أو هراي كو حرمونو هراي سيدونو فيكي أوصاف من يأكل الربا صفاجي يمبي نياماي ببر ربا كونو بصفتوري بيني wo kufarun asimun wo ñamayɗo riba ko kefeero jumbuɗo dalile meɗen allah subhanahu wa taala ngo daali yamhabu llahu riba wa yurbi sadagat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim hino meha jawle riba himo yebina barde ittanteɗe sadaka e zakka Allah non o yiɗa kala kewɗo geddi jumpuɗo kadi ma jumbuɗo o ɗiɗi wa qad a'lana Allahu al-harba bihi ala al-murabi li'annahu aduwwun lahuma in lam yatruki riba Allah kadi haray o feññini gere o inni kala ñamuɗo riba hara hino andi kanko e Allah ɓe haɓoyey e nelaɗo Allah on kadi haray Allah on déclenche guerre hakkunde makko e neɗɗo wonɗo e ñaamude riba hara hino andi tati wa wasafahu bi annahu zalika o sifike kadi o neɗɗo ñaamayɗo riba ɗo kadi wondema ko neɗɗo tuuñuɗo kadi neɗɗo tooñowo kadi yo Allah darnen noon tuuñugol ma tooñede nayi akilu riba murtakibun kabiratan min alkabairi almubiqa neɗɗo ñaamowo riba ko fajjitiiɗo bakkatu jano jeyaɗo e bakkatuji jani halkayɗi ɗin wono janngirnoɗen noon hadis on ka fuɗɗode kanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maakiɗon ijtanibu sab'ul mubiqat woɗɗite jeeɗiɗi halkayɗi ɗin no tawa e majji aklu riba ñaamugo riba hara hino anndi jowi e sifaaji ñaamuɓe riba ɓen ko honnum wo akilu riba mal'unun kala ñaamuɗo riba hara hino anndi haray ko huɗaaɗo dalil meɗen kanelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɗo la'ana allahu akilu riba allah huɗi kala ñaamuɗo riba hara hino anndi jeego wo akilu riba la yaqumu yawma alba'thi illa kama yaqumu almajnun ay almasru allazi asabahu aljinn wo neɗɗo ñaamuɗo riba kadi hara hino anndi o immoytaako yawma alqiyama sina wano immorta on feetuɗo mo jinna mimi hakke ko tawata kon himo suñji ka hoore sabu ko ñaamuno kon ko Allah inni wata ñaame kon o jeeɗiɗi wa aklu riba min sifati alyahud o ñaamugol riba kadi ko sifaji jeyaɗum e sifaji alyahuda Allah daali wa akhdihim riba sabu ñaamugol maɓɓe riba Allah inni ayago kadi fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منه عذابا أليما بيدو كاريكو سبدو نونو كو بحالكيرانو هاريكا نيامو دون نو يتي صفاجي بيدو جيتتي والمتعاتي بالربا لا يتقي الله ولا يخاف كان نيدو وندو دكمي تورده نياما بلجي ndora koko wiyete riba wo o hulata Allah o rentaki Allah kadi jeenay wo shaddada Allahu alwa'ida ala akili riba wa ja'ala akluhu min afhashi wa aqba'il khaba'is Allah on tiidini kadi kamba on e fodore nden kadi e hoore o nyaamudo riba do
o waɗi kadi ñaamugol ɗum noon hono jeeya ko ɓuri e kaanude e ko ɓuri e ñiddude kadi e soɓeeji ko ɓuri e soɓude kon fof kadi ɓe inni wo sappo wo almuraabi neɗɗo riminayi ɗo on ɓeydey ɗo on e hoore ñamaade ɗen wo mabghudun inda allahi wa inda halqihi on noon himo añaaka allah allah no añimo faalaaka mo tageefo ngon fof kadi haray hino añi oɗo kadi haray ɓe faalaaka mo haray si tawi ɗum noon feƴƴi hiɗen ƴetta ɗo aqwalel ulama fi riba konguɗi seeɗaji e ko karamokoɓe yewti e fiini o bone wiyeteɗo riba قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر وهو القمار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أماكي وحرمغ الربا وهنا ستك ألا بري حرمغ الكرك التيتي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال والزائد والمستزيد في النار أبو بكر الصديق كودو أدي لونتاغول نلا صلى الله عليه وسلم وي وبيد دون بيدنا دون فوستهي بفامنير بفما بغندر يته يعني الآخذ والمؤتي فيه سواء وجن دون جننا دون بفما هريه بفوتا بكاتو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا كان لك على رجل دين فأحدى لك شيئا فلا تأخذه فإنه ربا Abdullah ibn Mas'ud wi wosi tawi hida jogi nyamande goddo no jogani ma nyamande fa ahda laka shay'an wa addi goddo non o nelduma wa fala ta'khuzuhu wa tajabu dun non dey wo fi on wo fa innahu riba wo dun non kadi ko riba no wa qala al-Hasan rahimahullah wa idha kana laka ala rajulin daynun fama akalta min baytihi fa huwa suhtun Imam al-Hasan oɗo kadi yurmende Allah yo woni e makko wi wosi tawi hiɗa jawlani goɗɗo no ñawlima wo kala ko ñamoyɗa ka suudu makko to wo haray ɗum ko ngenaari suftun ko haray ɗum ko ngenaari noon ko gaydaari haray na ko dagi وقال ابن مسعود رضي الله عنه من شفع لرجل شفاعة فأحدى إليه هدية فهو سحت وكذا كدي يودو تفاني غدو o intervenani goddo o jeejani goddo ha do waawi newaade o jetti goddo o addi o neltuma o yaando dum non kadi ko ngeenaari non wo dum non kadi haray ko na ko dagi non wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam burnaado tageefo ngon kadi maaki wo kullu qardin kana nyamande wo nyamande jarra nafu an puudunde nafoore e nder ñamande nden fa huwa riban wo haray ɗum noon kadi ko riba wa qala sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɗon maaki man shafa li rajulin bi shafa'atin fa ahda lahu hadiyatan alayha fa qabilaha faqad ata baban aziman min abwabi riba akhrajahu abu daud wo kala tefanɗo gorko e tefoore o jeejanimo o intervenanimo on non gayni ha gasi o neldimo neldari e hoore ɗum ɗon o jaɓi ɗum ɗon yo andu o addi dambugal mawnugal jeeyangal e dambude riba fa nas'alu llaha al afwa wal afiyata fi ddini wad-dunya wal akhirah si ɗum ɗon feƴƴi hiɗe yewta ɗo ba'du al masail al muta'alliqatu bir riba yoga e toɓɓe hara ko yowondirɗe ɗen en gol dambugal ko yewtuɗen ɗo karamo ko ɓen no ƴetti ɗo lande seeɗa ɓe inni ene hali riba alladi tuhaddiduhu lbunuku li ru'usi al amwali halalum am haram o intérêt ko banque ji ɗin waɗanta jama on ka jawli mum hino dagi ga hino harmi ko landal ngal ni ɓe inni wo hal na'khudhu hadhihi al arbah am narfuduha wo ene noon e ƴettay ɗin intérêt ji ɗon ka en ƴettataɗi karamo ko ɓen ɓe inni wo hadha ribu huwa min ayni riba li'annahu daf'u malin wa akhdhu akthar minhu min jinsihi wo on intérêt ɗon ko on tigi woni riba tigi joom wo fi honnun koya jonnu mbuuɗi seeɗa ƴetta ɓuri ko jonnuɗa ko wo ko on tigi woni riba
وأباح بعض العلماء أخذه وصرفه في وجوه البر على المساكين والمصالح النافعة jonnon si intérêt ji ɗin heɓike a wallinino toon jawdi ma ndi intérêt buy heɓike muɗum a accayɗi toon ka a ƴettayɗi karamo ko ɓen inni wo haray ko ya yaw ƴettaɗi sa ƴettiɗi kadi okkitiraɗi e miskinde ɓen okkitiraɗi kadi e nokkeji kala ka gollirte wano waɗugol laawol wano fertagol wano waɗugol koloyru ma waɗugol hurgoji ma ittagol jama on lorra ma ñawnirgol yimɓe wo ɗum ɗo fof haray no wawa fella kono wona ya accuɗi ɗon haray si ɗum ɗon feƴƴi ko tawata hino sattiren ɗo ma hukmu ta'min wala alhayat o waɗugol assurance de vie haray karama ko ɓen ɓe inni wo ɗum noon ko gayru jaizun shar'an won noon haray na ko dagato ka sariya ko be noon waɗe ɓay hino ga kono noon haray na fi haray hino dagi joni noon ɓen hino wo toon carte je kadi waɗeteɗe joni yaha ƴetta lowa mbuuɗi e muɗum ha heewa taw tigi tigi o joni noon si tawi ha yewti noon ka hannoɗa yoɓitude ɗon sa yoɓitari ɗon tumɓe aroyta tumɓe ɓeydey ɓe inni wo haray ƴettugol ɗe carte ɗo kadi haray hina ko dagi fi won ɗum fi si ɓe tawyar tun kamɓe ɓe ala habbade konko ɓe ɓeydoyta ɗon hannde kadi woni riba joni noon karama ko ɓen inni si tawi noon hara hiɗa e seteyagal hiɗa faala voyage ude hiɗa anndi sa yooɓike mbuɗɗi joni hiɗa wawama majjirde maɗum hiɗa wawe jabtede wo selliga wa jogoɗa ɗen carte ɗon hara noon waɗa toon mbuuɗi yerko ha toon jinɗa e muɗum kon landalema ɓeni ma hukmu al iqtirade min al bonok bi fayida kon woni ñawore yawgol ñawlo ka banque ji hara hiɗa anndi ko saabu intérêt haray karama koɓen ɓe inni wo ko min anwa'i ta'amuli bi riba ko jeeya ɗum e noneji haray gollidirgol haray riba onno haray ɗum no kay wona ko dagoto ya joni yaha joni noon joni yoɓe jonne mbuuɗi wulure hara hiɗa anndi ko mbuuɗi wulure temedere ma wulure capanɗe joni ko jonni toytaɓe karama koɓe inni won tawa e noneji ribaji ɗin wo si tawi noon joni a yimmiki a yeehi ɗo kadi ka banque ma kala ka yahuɗa tawata joni sa yoɓari joni gollowo ɗon on o wawatama huntande haaji hum mako si haaji hum mako huntaki a kaldora e nokkeri go no sella ka jonnamo goɗɗum ka sellata karamo ko ɓen inni haray tigi tigi o hino sella fi ya waw hettugol haqqe ma on si tawi ko haqqe ma ko duwaɗa hendade haray no sella ya jonnumo si tawi noon hina haqqe mo duwaɗa hendade haray sellata haray ka jonnamo joni noon si tawi ko haqqe ma a jonnimo haray bakka toon fopp haray hande kadi ko kanko woni ko fawi ɓeyni noon wo intérêt ji ɗin fof kala ko ɓeydi kon e hoore ñamande alfaida aw alfawaide ala anwa'i alqurudi kulluha riban muharram kala intérêt ji ɗin fopp majji noɗi woniri wonoɗi wonori noɗi ɓeydi noon e hoore riba on ɗi fopp majji haray ɓe haari karama koɓe ɓe inni wo kasiru riba wa qaliluhu haramun koko wiyete riba ko ɗuuɗi kon hino harmi ko fanɗi kon kadi hino harmi na innugol ɗo joni ɓay ko gokkunni ɗum ɗon hino tagi fopp hino harmi wala ɓeyno weñi wo ko honɗum woni ñawore on ñawloyno jawdi hara ko riba o ƴettinin ɗon noon o waɗoyne e honno e projet o yilti noon hannde kadi o natti jawdi ndin kandi o ñawli ndi ni kono han joni himo gollitirde ko heɓuno kon e intérêt mayri ɓeɗo karama koɓe mbeyni wo innahu yalzimuhu tawba wa adamu ta'amulu ma gayri almashru'i ba'da dhalika wa yukthiru min as-sadaqati wa yandamu ala dhanbihi alladhi waqa fihi wa la yalzimu fi malihi an yatakhallasa minhu si tawi goɗɗo yehi ñawloy kadi joni jawdi o anda o gollirino ha o heeɓi intérêt ɓuuri o natti jawdi ko naɓno kon ko woni riba wo joni noon ko honno waray no faɗɗimo hannde kadi gollitirgol haray jawdi go'o sino woodi ma ndin ɗon hara o ƴetti to yaari golli o hebbina ittugol sadaka o ninsa konko o waɗatno ɗum ɗon kono noon haray waɗɗaki mo innugol o haykay jawdi ndin fuu ɓeyni o wa inda tawbati wannadamu fa alayhi an yatawaqqafa wo si tawi nde himo tuuba noon o ninsa kadi haray hino waɗɗimo kadi nde o daroto o acca ɗon kadi adamu dafi alfa'idata o wa yusaddidu daynul asli haray hannde kadi ko yo darnu hannde kadi
na yo jonni to intérêt on ko yo jonni to jawdi yeru ko jogino kon haro nangari yobugol haray intérêt on haray hande kadi haray inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe no mi innino noon ka fuɗɗode haray ko memmingol mawdu on tun haray mi ala juutinde moƴƴa inchallah toɓɓe ɗen fof ka ɓe mi ƴetti gootum mi memmini haray hande kadi haray so tawi no woodi karmakoɓen ka ɓe heɗori wo e hoore aduna allah on kala ko ɓe yiiɗo haray e faljere haray inchallah haray yoɓe faljita ɗo jamma on yaada e ko laaɓi kon haray koye gollitinira sallam maki kullu bnu adama hatta kala bani adama haray ko falje ɗum ko ɓuri moƴƴude e falje ɓen fof ko tuuba ɓen haray woni rutto kadi haray nde yewtere ɗo inde ƴetta e defte boy ko sahih al-bukhari sahih muslim e ashabu sunan kadi e deftere kadi no wiye alwajizu kadi fi fiqhi sunnati wal kitab e almulakhasul fiqhi li cheikh salih fawzan hafizahullah e ka riyadu salihin e ka minhajul muslim e kitabul kabair kadi e fatawa kibar ulama il umma haray ko ɗe defte ɗo woni ko ɗum ɗo ƴetta tawti alquranul karim on haray kala ko nanɗo nga no hawrodiri e sawaba haray fa min allah ko immorde allah subhanahu wa ta'ala kala ko nanɗo nga haray no lundi bindi haray inchallah ko wolɗo ɗo woni ko falji haray ko seytane woni ko faljinila e toro allah subhanahu wa ta'ala wonɓe muɗum ɓe yo allah o yaltimɓe mum haray mi sakkitoro nasiha goto musidɓe julɓe tedduɓe en ari e ɓe leyɗe andite wondema pellette wona ɗo woni terminus meɗen o na ɗo woni ko haadete anditen en iw nokkugo arɗen ka meɗen lagine iwɗen toon immeɗen arɗen ɗo kay woodi kadi ka hooteten kadi haray wata e waɗu wondema tigi tigi o si hewti ɗo on tigi no wuuriri o kala etiɗo wuuriri o mayeyno o mayiri o nde toro allah subahanahu wa taala yo allah hokken battane moƴƴanen ka meɗen kadi hewtintinayi wontude e kuntal haaji nde toro musidɓe julɓe fof mi lerɗina ɗe neɗɗo fof neɗɗo mo naatare muɗum wata naatu faali heɓugol ɗo joni otowal faali heɓugol ɗo suudu soodugol suudu wona ko harmigoy kono soodirte noon wawata harminigol hiɗa wawi ɗo joni soodugol suudu hara hina hanno harmini few hiɗa wawi ɓoyiɗe wawi adde soodaya kasɗo woodi wonɓe waɗirde noon teyɗa jogui mbuuɗɗi ma ɗum hen woodi kadi soodaɓe ɗo cuuɗi kadi joni hara koɓe mooɓidir oɗo jonna oɗo jonnonoɓe sappo ha si timmi ɓe yaaɓe soodoya siɓe soodi hande kadi e nder hitande duuɓi ɗiɗi koɓe woni luinde ɗon kan hara mbuɗɗi yalti ɓe ƴetta jonno goɗɗo kadi ɓe sooda ma ɗum hiɗa wawi kadi yiidugol ɗo kadi joni e jooma galle on kadi jonnamo seeɗa ha jonnimo seeɗa ko lutti kon hande kadi yoɓiramo seeɗa hara o yarari ka banque ji ma ɗum hara ko luwaye on hande kadi woni wontugol hande kadi joddi suudu ndun ɗum no fof no dagi en wata innugol ñawlagol suudu fof hino harmi ñawlagol kadi oto fof hino harmi ma la ko si tawi woni intérêt e nder muɗum e ñawlɗo sanfarande joni toyama joni 150 ko sangero woni ko ñawllaɓe mais a yoɓitoye salde 130 ha 150 ko ɗum ɗo woni ko harmi kon amma nayen innoɗo joni kala soɗɗo ɗo suudu haray hino harmi ma kala joni umma otowal ɗo haray hino harmi la kono no wona yarede noon systéme o fewno ɗo on taw haray noon o wawata sellirgol so soro allah subhanahu wa ta'ala on yo allah on hawrindin en e ko yiɗi o yarli aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz ɗon nandela? Naam cheikh. Jazakumullahu khairal jaza. ɓe waɗa attori subhanahu wa ta'ala waɗan en ɗum ɗo koko nanɗen ɗo nafoore kala mo ukkake e muɗum wata ukko kala ukkiɗo yo o yaltu eɗen tori subhanahu wa ta'ala on o newnanɗo en o suɓani en l'islam eɗen tori subhanahu wa ta'ala yo newnan en kadi o naada en ka aljanna hara en ukkake e probléme haray riba on ko hunde hulɓininde kono no yimɓe ɓen no watti sama kala e muɗum moƴƴa noon haray ari fus ala komin ɓeydana on ɗo sina ko toragol subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydu gandal ngal ɓeyda barke e gandal ngal ɓeyda barke e ɓiɓɓe ɓen kala on ɗo jentade ɗo kadi ɗen tori subhanahu wa ta'ala on yo okko e moƴƴere ko woni e muɗum waɗa barke e jiidi ndin waɗa barke e dewle ɗen mawɓe men fatiɓe ɓen ɗen tori subhanahu wa ta'ala on yo Allah on yaafoɓe wuruɓe nawnuɓe ɓe yo Allah nikkinɓe wuruɓe selliɓe yo Allah ɓeydu cellal ngal e hoore maɓɓe yahuɓe ɓe yo Allah newnanɓe ɓe arta kala faalaɗo resugol tori subhanahu wa ta'ala yo Allah newnanmo kala faalaɗo kadi jomɓeɗe ɗen tori subhanahu wa ta'ala yo newnanmo o heɓa ko wondanimo barki adna e lahara haray min on mi waynitike on jemma ɗo haray mi jonniti micro salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Q&A session started. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.